Pozdrav svima, moje ime je Igor. U ovoj epizodi ću vam pokazati kako da dobijete crno-belu fotografiju koja podsjeća na stare crno-bele filmove i ima ispran, odnosno fade izgled. U ovoj epizodi od ove fotografije u boji dobit ćemo ovu crno-belu fotografiju. Što je najvažnije, to ćemo dobiti na poprilično lak i brz način. Prvo što ćemo da uradimo jeste da dupliramo ovaj layer. Dva puta kliknite CTRL-J i na taj način ćete dobiti kopije ovog početnog layera. Kada to uradite, gornji layer nazovite tamni tonovi, a donji nazovite svetli tonovi. Kada ste to uradili, napravite dva levels layera. Kada napravite dva levels layera, jedan levels layer stavite ispod layera tamni tonovi, a drugi ostavite iznad. Kada ovo uradimo, napravit ćemo clipping mask između layera. Za pravljanje clipping maska imamo dva načina. Prvo ćemo napraviti clipping mask između ovog levels layera i ovog layera svetli tonovi. Kliknite desni klik miša i u padajućem meniju izaberite Create Clipping Mask. Isto to ćemo uraditi i sa gornjim layerima, samo malo drugačije i brže. Kursor miša stavite između željenih layera, kliknite Alt i pojavit će se strelica. Kada vam se pojavi strelica, levi klik miša i napravili ste Clipping Mask. Pre nego što nastavim, želim da vam kažem i objasnim šta u stvari Clipping Mask predstavlja. Clipping Mask nam dozvoljava da maskiramo jedan layer sa drugim layerom. Ta maska se determiniše sadržajem donjeg layera, što praktično znači da će se na gornjem layeru prikazati sadržaj definisan donjim layerom. Iako imaju sličnosti Clipping Mask i obična regularna maska, princip je malo drugačiji i daje nam dodatne mogućnosti za obradu fotografije. O ovoj temi govorit ću malo više u nekoj narednoj epizodi. Kada smo napravili Clipping Mask na layerima, isključite layer tamni tonovi. Kada smo isključili layer tamni tonovi, krenut ćemo da radimo na ovom layeru. U ovom slučaju radit ćemo samo na output levelsima, tako da ćemo ovaj slider povući na desnu stranu, a ovaj slider ćemo povući na levu stranu. U ovom slučaju želimo poprilično da smanjimo kontraste. Vrednosti zavise isključivo od vaše fotografije, tako da ove vrednosti koje sam ja stavio ne mora da znači da će odgovarati na vašim fotografijama. To isključivo zavisi od vaše fotografije i vaše želje. Kada ste namestili odgovarajuće vrednosti u ovom layeru, aktivirajte layer tamni tonovi, zatim promenite blending mod u soft light. Zatim otvorite gornji levels layer. U ovom slučaju radit ćemo na ovom slideru. Ovaj slider povucite na desno, a ovaj povucite na levo. Kada to uradimo, povećavamo kontrast u velikoj meri i to će nam pomoći da razdvojimo highlight i senke kad prebacimo u crno-belo. Sljedeće što trebamo da uradimo da ovu fotografiju prebacimo u crno-belu verziju. To ćemo raditi tako što ćemo izabrati layer black and white. Kao što vidite, black and white layer nam nudi različite slajdere. Pomeranjem tih slajdera menjamo potpuno fotografiju. U ovom slučaju smatram da mi nije potrebna nikakva dodatna promjena, tako da ću ostaviti ovako kako jeste. Kada smo prebacili u crno-belu varijantu, vreme je da napravimo taj izbledeli efekt, odnosno fade efekt. To možete da uradite na nekoliko načina, a ja ću vam pokazati dva. Prvi način je da napravite prazan layer, da odete u Edit i da izaberete Fill. Kada to izaberete, bitno je da izaberete 50% sive i da kliknete OK. Zatim promenite Blending Mode u Lighten i smanjite opacity na nekih 20%. Kao što možete da vidite, već smo dobili taj fade efekt. Drugi način da napravite fade efekt jeste da izaberete exposure, odnosno ekspoziciju, i u ovom slučaju radit ćemo na offset i gamma correction. U offset slideru povucite slidera nekih plus 0.27 ili 3.5.3, zavisi od vaše fotografije, a u gamma correctionu stavit ćemo 1/10, na primjer, ili 11. Kao što vidite, jako brzo smo dobili taj fade efekt. Ukoliko vam je ovaj fade efekt prejak, uvek možete da smanjite opacity. Sljedeću stvar koju ću raditi jeste dodavanje zrna. Dodavanje zrna je potpuno na vama, možete i ne morate to da radite. Zrno ćemo dodati na taj način što ćemo otvoriti novi prazan layer. Idemo u Edit, Fill i ponovo ćemo izabrati 50% sive i kliknuti OK. Zatim na ovom layeru kliknite desnim klikom miša i Convert to Smart Object.
Ovaj layer pretvaram u Smart Object iz prostog razloga zato što želim da sve promjene koje budem radio budu što nedestruktivnije. Kada ste to uradili, prebacite Blending Mode u Soft Light. Zatim idite na Filter, Noise, Add Noise, vrednost stavite od 15 do 25%, u ovom slučaju stavit ću 20%. Ovdje možete da izaberete da li ćete staviti Uniform ili Gaussian, najčešće izabiram Uniform i štiklirajte Monochromatic i kliknite OK. Kao što možete vidjeti, pojavio se noise na fotografiji. Zatim idemo u Filter, idemo Noise, idemo Despeckle. Na ovaj način dodajemo grubost noizu i noise više nije preterano digitalan i veštački. Sljedeća stvar koju ću raditi jeste dodavanje blura u noise. Idite na Filter, Blur, Gaussian Blur. U radiusu pišite neku malu vrednost, na primjer 0,5, 0,3. Kada stavite tu vrednost, kliknite OK. Ovo radim iz prostog razloga zato što želim da umjesto digitalnog noiza dobijem izgled pravog zrna i to dobijem na ovaj način. Ukoliko ste preterali sa noizom, uvek možete da smanjite opacity i na taj način da smanjite količinu noiza na vašoj fotografiji. Kada završite sa dodavanjem noiza, možete čak da dodate i neke tonove u ovu fotografiju. To možete da uradite preko krivih ili preko color balance ili nekog drugog color adjustment layera. U svakoj epizodi trudim se da vam ponudim više načina da dobijete jednu te istu stvar. U ovom slučaju ću tonove dodavati preko krivih i color balance layera. Sa oba layera ću dodavati plave tonove u tamne delove fotografije, a u highlighte ću dodavati žute tonove. Izaberite krive. U padajućem meniju izaberite plavi kanal, odnosno plavu boju. U senke dodajte plave tonove, a u highlighte dodajte žute tonove. Kao što možete da vidite, veoma brzo smo promenili atmosferu na celoj fotografiji. Isto to ćemo raditi i sa Color Balance layerom. Sličnu stvar možete da uradite i preko Color Balance layera. Izaberite Color Balance layer, izaberite senke i ovdje imate slajdere koje možete povlačiti. Ukoliko želimo da dodamo plavo u naše tamne tonove, upišite broj -5 u ovom gornjem slajderu, ovaj srednji slajder ne dirajte, a u donjem slajderu upišite +2. Kao što možete da vidite, dobili smo plavlje tonove u senkama. Pošto želim da dodam i žute tonove u highlighte, u ovom gornjem slajderu upišite +6, a u donjem upišite -2. Ne 20, nego 2. Nećemo preterano da utičemo na fotografiju. I u mid tonove isto to možete da uradite. U mid tonove možete da dodate malo žute boje, tako da ćemo upisati +1 i, na primjer, -2. Kao što možete da vidite, sa Color Balance layerom dobili smo slične rezultate kao sa krivima. I za kraj pokazat ću vam kako da replicirate izgled stare ispucale fotografije. Kada želite da replicirate izgled stare ispucale fotografije, nađite neku pozadinu sa izraženom teksturom. Takvih tekstura i pozadina ima dosta po internetu i možete da ih skinete besplatno sve dok ih ne koristite u komercijalne svrhe. Naravno, net je puni tekstura koje možete kupiti za par dolara. Teksturu koju imate otvorite u zasebnom prozoru, izaberite Move Tool, kliknite na teksturu koju imate i prebacite je na fotografiju na kojoj radite obradu. Kada prebacite teksturu, bitno je da preko cijele fotografije namestite tu teksturu. Kada to uradite, kliknite Ctrl I da invertujete ovu teksturu i na taj način dobijamo ove pukotine koje su izrazito bele. Kada ste ovo uradili, idite Image, Adjustment Image i kliknite Desaturate. Kao što možete da vidite, ova tekstura je postala crno-bela. Zatim promenite Blend Mode u Soft Light. Naravno, nemojte da se ograničavate sa ovim Blend modom, možete da stavite i Lighting i Screen, a čak možete da stavite i Vivid Light. U ovom slučaju ostavit ću Soft Light. Kliknite 2 puta na aktivan layer da nam se otvori blending opcija. Kao što možete da vidite, u layer stylu imamo veliku paletu opcija, ali nas interesuju samo slajderi koji se nalaze ispod blend if-a. To su ova dva slajdera. U ovom slučaju nas zanima ovaj slajder, odnosno slajder koji utiče na selektovani layer. Pošto uklanjamo crne tonove, odnosno viškove koje imamo u crnim tonovima, povući ćemo ovaj slajder
na desno. Kao što vidite, rezultati su poprilično grubi, a da bi to ispravili, kliknite Alt i ovu strelicu ćemo razdvojiti na dva dela. Kao što možete da vidite, već smo popravili značajno rezultate. Ukoliko želite da smanjite uticaj ovih belih pukotina, to ćete uraditi sa ovom belom strelicom. Isto povučete slajder, možete da kliknete Alt i da razdvojite ovu strelicu i vidite kako se ove pukotine smanjuju. Ukoliko je ovaj efekat i dalje prejak za vas, uvek možete da smanjite opacity. Kao što ste mogli da vidite, jako lako i brzo možemo promeniti kolornu fotografiju u crno-belu fotografiju. Ako vam se svidao moj tutorial, prijavite se na moj kanal i pridružite se ProFlash Studio zajednici. Ako imate neka pitanja ili predloge, slobodno me kontaktirajte, a više informacija možete naći u opisu videa. Do sledećeg gledanja, pozdrav!